Mitar Vujinović, moj sagovornik, nalazimo se u Cerklju, nadomak Kranja, na još jednom velikom đurđevdanskom koncertu kulturnog društva Brdo. No, više informacija, naravno, reći nam upravo Mitar Vujinović. Mitre, šta smo to sve pripremili za večeras? Za večeras smo pripremili baš puno toga. Večeras će se predstaviti naši najmlađi od školice folklora pa do veterana. To znači od starost od 4 godine pa do 72, da rečem. Boga mi širok spektar. Širok spektar, 10 grupa, tu su i pjevačke grupe još. Oko 200 učesnika je naših večeras tu. Reci mi, Mitre, koliko je zahtjevno, a vjerujem da jeste zahtjevno, organizovati jednu ovakvu smotru folklora? Pa jeste, hvala Bogu imamo dosta iskustva, znači za nas je preko 30 godina rada. Ovo su 17. celovečerni koncert, odnosno naše đurđevdanske igre, kako smo ih nazvali. Nažalost, bila je tu korona, pa normalno kao što ide to u životu, vrhovi padovi, tako da smo imali jedan sad period koji smo mogli da obnovimo, rečem, generaciju. Jedna generacija mladih s kojima smo osvajali i evropska prvenstva nam je otišla, ali sad vraćaju se njihova djeca. Tako da smo se, bih rekao, posnovo konsolidovali, tako da, evo, kao što sam rekao, preko 200 učesnika večeras tu. I hvala, mislim, svi smo zadovoljni i prezadovoljni da smo opet organizovali jedan celovečerni koncert. A koliko dugo traju pripreme za ovakav koncert? Neki kažu da čim završi jedan, odmah počinju pripreme za idući. Tako je. Mi baš ne možemo tako dok završimo, počinjemo drugi, ali preko cijele godine se pripremamo, jer moram reći da već 6. juna mi krećemo sa novim projektom, odnosno u pripremi je i novi projekat, ovoga nismo ni završili, Međunarodni dječji festival Ringaraja, kao što znate, tako da nema tu nekih, kod nas nema nekih pauza, skoro smo u pogonu punome, i tako da cijele godine radimo, a projekt ide jedan za drugim. Kulturno društvo Brdo je, možemo reći, jedna fina porodična priča, jedna porodica ulazi komplet u KUD. Koliko danas ima članova Kulturno društvo Brdo? Pa, ja sam već, govorio u našim prijašnjim obraćanjima, kulturno društvo je specifično po tome što ima porodično članstvo. Mi imamo, znači, oko 220 porodica, to ako uzmemo samo da su po 3 člana, je to preko 600 članova, plus imamo folklorista koji nisu članovi, bi rekao, ti u porodice, nego i drugi. Normalno, mi smo društvo otvoreno za sve, tako da tu se može govoriti čak o cifri sa 800 članova. To je baš lijepa brojka. Na koji način ste uspjeli pridobiti, pogotovo i najmlađi, da se uključe u rad KUD-a, pogotovo sad u ovom vremenu digitalnih tehnologija? Pa, mislim da s dobrim i poštenim radom i kvalitetnim radom imamo dobre, bi rekao, umjetničke vođe, dobre asistente. Vidjet ćete večeras je tu 12 umjetničkih vođa asistenata koji rade sa mladima, koji rade i sa starima. I mislim da je glavna stvar baš taj kvalitet u radu. Mitre, šta je to sve u planu za ovu godinu, mimo Ringaraja festivala? Pa, mi imamo ogromno, bi rekao, nastupa. Samo da vam rečem, evo sad, znači, đurđevdanske igre, pa Ringaraja 6. A onda već dolazi 7. imamo piknik društva, odmah drugi dan, znači, po Ringaraju. 13. imamo 5 poziva od 5 društava, od Gomolja u Hrvatskoj, pa Koprivne, pa Hrasnik, pa etnofolka kod Makedonskog kulturnog društva Ciril i Metod i kod naših prijatelja Vuka Karadžića u Radovljici, tako znači 13. bi trebali ići na 5 strana sa 5 grupa. Onda dolazi naš putovanje u Kruševac na kamp, 5-dnevni kamp u Kruševcu od 25. do 30. juna. Poslije toga ćemo napraviti malo pauze i onda idu pripreme za Dane srpske kulture koji su 4-5 dana u trajanju i tako dalje. Znači, bit će posla, bit će plesa, bit će igre. Biće posla, biće plesa, biće igre, biće druženja, biće i puno obaveza za upravni odbor i za sve članove društva, ali hvala Bogu, kao što ste rekli i vi, mi smo jedna porodica i baš možda i zbog toga to sve možemo napraviti.
Mitre, hvala puno, nećemo vas više zadržavati, malo vremena ostalo do početka koncerta, a treba se pripremiti i organizovati. Hvala vama, hvala vam na podrški, hvala vam na dolasku i već određeno vrijeme nas pratite i ja vam se u svoje lično ime i u ime Kulturnog društva zahvaljujem za to i uvijek nam dobro došli. I prenosimo vam pozdrav iz Piskavice. Hvala lijepo, hvala i pozdravite i vi njih. Hvala vam.